Doa mulai. Raditu billahi rabban. Selesai. Negeri yang aman sentosa, ayo bangun jiwa dan raganya, agar selalu sehat adanya. Yang muda hingga lanjut usia, berpadulah kita bersama. Segarkan dirimu dengan senang sehat, untuk bangun Indonesia. SSI, senang sehat Indonesia. SSI, menyehatkan jiwa raga. SSI, tujuan kita semua, membangun bangsa. Yang muda hingga lanjut usia, berpadulah kita bersama. Segarkan dirimu dengan senang sehat, untuk bangun Indonesia. Marilah kita bina bersama, negeri yang aman sentosa. Ayo bangun jiwa dan raganya, agar selalu sehat adanya. Yang muda hingga lanjut usia, berpadulah kita bersama. Segarkan dirimu dengan senang sehat, untuk bangun Indonesia. SSI, senang sehat Indonesia. SSI, menyehatkan jiwa raga. SSI, tujuan kita semua, membangun bangsa. Yang muda hingga lanjut usia, berpadulah kita bersama. Segarkan diri
Senam Sehat Indonesia. Bapak-bapak, ibu-ibu, peserta Senam Sehat Indonesia, selamat datang. Dalam senam ini, yang penting harus percaya, yakin, dan sabar. Sekarang, gerak pemanasan mulai. 1. Gerak persiapan. Badan lurus, kedua tangan di samping, tumit dirapatkan. Lihat ke depan, lidah ke atas, gigi dan mulut ditutup. Nafas biasa, harus tenang dan penuh pemusatan pikiran. Gerak memeluk bulat. Kedua ujung kaki dibuka dengan tumit tetap rapat. Kedua tangan dengan jari-jari terbuka di depan perut. Tangan kiri di atas tangan kanan dengan telapak tangan menghadap ke atas. Ibu jari kanan menekan ibu jari kiri. Mulai. Gerak palingan burung camar. Kaki tetap, kedua tangan diangkat lurus ke samping sejajar pundak. Berpaling ke kiri, lihat jari tengah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ke kanan, lihat jari tengah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kedua tangan turun dengan telapak tangan langsung menempel di perut sedikit di bawah pusar. Ibu jari bersilangan, kaki kembali persiapan. 4. Gerak menyongsong badai. Condongkan badan, kaki kanan ke depan. Mulai. Penting. 5. Gerak lambaian tangan. Kaki kiri dibuka setengah langkah, kedua tangan angkat ke depan lurus ke atas. Lihat tangan kiri. Angkat lurus ke atas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Lihat tangan kanan. Lurus ke atas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Kedua tangan turun perlahan-lahan. 6. Gerak menapis gabah. Kaki kiri dibuka setengah langkah, lutut ditekuk. Kedua tangan dibuka agak lebar seperti memeluk sebuah bola besar. Gerakkan badan ke kiri dan kanan. Mulai. 1 ke kiri, 2 ke kanan, 3 ke kiri, 4 ke kanan, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44,
44, 45, 46, 47, 48, 49. Henti. Kaki kembali setengah langkah ke 10 jari tangan langsung membentuk bulatan. 7. Gerak menanam bibit. Tangan kiri mulai. Heng, ha. Kanan. Heng, ha. Heng, ha. Heng, ha. Henti. 8. Gerak mencabut padi. Tumit dirapatkan, badan membungkuk ke depan. Mulai. Si jongkok, kaki kiri dibuka setengah langkah, kedua tangan lurus. Kaki kiri kembali. 2. Si fu. 3. Si fu. 4. Si fu. 5. Si fu. 6. Si fu. Henti. 9. Gerak tendangan balik. Kaki ayunkan ke samping, mata lihat mata kaki. Kaki kanan mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Henti. 10. Gerak jalan di tempat. Kaki kanan mulai. 1, 1, 1, 2, 1, 1, 1, 1, 2, 1, 1, 1, 1, 2, 1, 1, 1, 1, 2, 1, 1, 1, 1, 2, 1. Berhenti. 1, 2, 3. Latihan pemanasan selesai. Sekarang inti senam sehat Indonesia kita mulai. 1. Jurus pertama. Badan berdiri lurus, santai. Mata melihat jauh ke depan. Perasaan dan pikiran tenang. Pusatkan pikiran pada latihan. Kaki kiri dibuka setengah langkah, selebar badan, lutut ditekuk. Kedua punggung tangan menghadap ke depan, jari-jari dibuka. Dengan telunjuk sedikit dinaikkan. Antara ibu jari dengan telunjuk dibuka. Ujung lidah menempel di langit-langit, gigi dan mulut ditutup. Bernafas biasa, pusatkan pikiran. Tunggu dan rasakan hawanya datang. Perlahan-lahan kedua tangan digoyangkan. Bagi yang menderita penyakit jantung, liver atau darah tinggi dan kencing manis, siku ditekuk antara 45 sampai 90 derajat. Bagi yang tidak mengikuti sampai selesai, sebaiknya terlebih dahulu melakukan gerakan membuang hawa sebagai latihan penutup.
Telapak tangan kiri tempelkan di perut, tangan kanan di atasnya dengan pertengahan telapak tangan tepat di atas pusar. Ibu jari bersilangan. Mulai, tarik nafas. Buang nafas. 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 Henti. Kembali gerakan inti. Henti. 3. Jurus panjang umur. Kaki kiri dibuka setengah langkah, lutut ditekuk. Tangan kiri julurkan ke depan lebih rendah dari pundak. Tekan tangan kiri. 1, 2. Tekan tangan kanan. 1, 2. Jongkok. Perlahan-lahan naik. 2, 1, 2. 1, 2. Jongkok. Naik. 3, 1, 2. 1, 2. Jongkok. Naik. 4, 1, 2. 1, 2. Jongkok. Naik. 5, 1, 2. 1, 2. Jongkok. Naik. 6, 1, 2. 1, 2. Jongkok. Naik. 7, 1, 2. 1, 2. Jongkok. Naik. 8, 1, 2. 1, 2. Jongkok. Naik. 9, 1, 2. 1, 2. Jongkok. Naik. Tetap jongkok, getarkan. Henti, tekan tangan kiri. 1, 2. Tekan tangan kanan. 1, 2. Jongkok. Tangan tetap ke belakang, getarkan.
Berdiri, kaki kiri kembali setengah langkah. 4. Jurus merentang sayap. Kedua tangan dengan telapak ke atas lurus ke depan rapat di sisinya. Rentangkan ke samping, ujung kaki naikkan. Regangkan jari-jari. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Getarkan. Henti. 5. Jurus kepalan hampa penuh rahasia. Ibu jari tekuk, telunjuk, jari tengah, jari manis, kelingking. Siku ditekuk. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tangan naikkan ke atas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49. Henti. 6. Jurus menyangga langit menekan bumi. Tangan kiri ke depan dada, tangan kanan di depan perut. Tangan kiri naikkan lurus di atas kepala, tangan kanan turun ke samping paha. Regangkan jari-jari. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Getarkan. Henti, ganti tangan. Regangkan jari-jari. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Getarkan. Henti. 7. Jurus tangan bersilang. Kedua tangan bersilang di depan dada, lutut ditekuk. Regangkan jari-jari. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Getarkan. Henti. Tangan kiri tetap, tangan kanan pindahkan ke depan, tetap bersilangan. Regangkan jari-jari. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Getarkan. Henti. 8. Jurus menadah mutiara. Kaki kiri dibuka setengah langkah, lutut ditekuk. Kedua tangan di depan perut. Naikkan ke depan dada, tumit diangkat. Regangkan jari-jari. 1, 2, 3, 4, 5, 6,
Lihat ke kanan. 1, 2, 3. Kedua tangan naik turun. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36. Henti. Kedua telapak tangan dibalikkan turun sebatas pusar dan tumit turun kembali. 9. Jurus getarkan bumi memutar pinggang. Regangkan jari-jari. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Putar ke kiri. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36. Henti. 10. Jurus tenak paduan sukma. Kedua tangan lurus ke depan. Regangkan jari-jari. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Getarkan. Henti. Kedua tangan langsung ke samping dengan ibu jari ke bawah dan kelingking ke atas. 11. Jurus santai penuh siaga. Kaki kiri angkat sedikit ke depan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ke belakang dan getarkan. Ganti kaki kanan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ke belakang dan getarkan. Henti. 12. Jurus langkah bangau besar. Tumit rapat dalam sikap persiapan. Kaki kiri dibuka 2 langkah. 1, 2. Lutut ditekuk. Kaki kanan mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,
11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Henti. Jalan mundur. Telapak tangan menghadap ke depan, kaki kanan ditekuk, kaki kiri lurus, mundur. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Henti. Kaki kiri kembali setengah langkah, sejajar, lutut lurus. Jalan bangau kecil. Kaki kanan mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. Henti. Jalan mundur. Kaki kiri mundur. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. Henti. Latihan inti senam sehat Indonesia selesai. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 36. Bapak Ibu, mari kita tutup dengan doa. Doa mulai. Selesai. Mari salam SSI.
SPSI